Muema ne kwete dhangwa the standard ile kwa siya 8 billion dirty fuel bill ila ile chondo mautalama na vikie ba Kenya mana watekana mabikie kiwango mana iwe mabetangwe ndini wa system kana ndini wa soko wa Kenya indi mesolika soko na wa Kenya ama lika motani ngale ni tuk sendo sike bakokanyo wa Kenya. Na indi good morning. Morning, Muema. Ni wasia. Ito asali shabeti Wambua ni kwete vengu ya The Daily Nation na indi Mauvoo alama nenge tu ito andini wa page kana udhiyo wa idhangu ya The Daily Nation ni maundu mako ni itie uteti alama wana ni itie uteti undu withi ito uitwa iwa katiwa ilembeta ya Mount Kenya na isio siya kuya Nyanza na indi Mauvoo asumi katika page 4 na page 5 ya The Daily Nation. Aya, tuligandhini, idhangu ya Kelly schools hit by fresh funding gap ahead of second term reopening ni idhangu ya The Standard. Idhangu ya Kelly ya city kana skulu siya secondary muno nisithitwe sikuneka muno ni kwithwa ilobia ila silikali bathea na kunenga skulu isu sithitwe sinini wasisia for example moini kana thina watamu wambe skulu inanengiwe kwa kila kana ngili monza pandu ba ngili 11 kune kumanisha be ngili na itananewa kana na ndebe wote kana pale tekwitha bena silingi bilioni miongo monza na 5 nikenda wese ya kisomo cha secondary ni chane ilobila sielete na pedha wa silingi bilioni miongo eli na dhandha tu katono imwe kwa huko maanisha be ilobia mbingi si kuendekana muno na ndi mwandiki munene kana PS wa muvia wa kisomo eta wa Julius Bitok nona bikie mbungeni na ndi akule makule meke babukanyo yoluwa neki kiki kithetwe kitwa iwa na asia mandiwa alama mekwandikithwa ndeni wa skulu sia secondary mende na kuongeleka na ndi mongeleko kese ilobia ila silikali bathea kana muvia wa kinandu bathea muvia wa kisomo siende kwithwa ite kuongeleka na kwou kiuni kiende na kuna kisomo muno ni kumaanisha kana asei makethwa maiva ilobia siyo lango muno kethwa silikali ndithwa yatona kunenga maskulu ilobia ila selete. Idhangu ni hea Kelly kana page 2 ya The Daily Nation inenete maunduma mwini umwe wakumabai lembetani ya ukamba wa inguma muno ito wakakai kilonzo dizikano mwezi siku. Kakai nini kesi? Watu wajuza wa mjui. Ndi bathi siya kesi yota kuithia sidhito yitha ukwa o muno ona kuithia yuni miaka miongo ena kuma amina na kututia amwe maina mbathi su kuisila kwa one man guitar siathini na ona ilavu na kundu kungi kwa kwitanithia likana kana kakai ni umwe kati wa andu ala manejwe mithinzio minene ivinda ya Moi kana nthini wa utongoi wa Moi manenjwe mithinzio kuvana na ujuzi wo kana inengo sio sia wini. Kali sana. Aya, tuke dhangu ni akaratu ni maundu mao iti. Maundu mao imawamwe experts warn of growing malaria drug resistance. Na indi Mauvoo alama yetawa ni pathogens kana midudu ike badokani leta Mauvoo mene yandu peke ndokita wa resistance ibinda kwa binda midudu none yokaeka koma na where the climate maundu meke badokanio na kesethia ni yabenduka kwisila maundu meke badokanio tamomera wa gene mutation kana undu isobetwe kabinduka na watu nene umu undu umu ni wetae ndetema na uno waetende tema wakomana na climate kike badokanio nundu wa wali kuanzebe ukeseda ni wabenduka Kenya yote kana bendawa o ina peke yake sia kuita wa ndetema na ndi be wote kana sindu ile sitheto simu isio kindu chambe umuno bendukite ukesethia undu wa ilie tiwo wilie muthenyane wa umunde be sindu sita mosquito repellents kana ila ukwata siane kenda wesethia ni umune wa sembane wa thika no umune wa kwa bewote kana yune siye kuomesia siko umundu kwa wane sindu isu be sindu ingisita wa net okalika net ni ndene okakoma net yeititwe kana treated mosquito net na ndi siyote kana ona umuno kwatie kweyo mesia ukesethia ndokuwa wa nenda wesu ya net na sometimes no lika ende ukesethia ni waete uwanda tema na ndi yuwa mino kwa no wanda tema bewete kana pia ndawo ila siye kuita nondo umuno no bindukite ndawo ila ina siya Kenya sita
ndetema nisithitwe si resist kana ukethia sio tumeka na sio thukuma cia tukuita ndetema na indi ene yanda meke bathukani mupeani wa uiti na wima wa mease nime kuikithia kana ne mande na utata nzingi sikibothukanio nikenda wisethia ndetema na kila kete ndetema chali andawe no benda wingi sikibothukanio utona utumia nikenda wisethia Kenya inende no kuneka muno na indi kila kingi cha kusane kiasia kana kumana na wali kwanzebe with it kundu kwikibothukanio ta Mandera Turukana na kundu kungi kutethia omu oyune kwenda na kwitho omu moisio wa ndetema ula wetekana kana ta wa andu ingi muno ba Kenya na indi twikwatia kana kithito kiucha kwete ndawa ingi sikibothukanio cia kuita omu cia kuita ndetema ileta no mu ne kiusia matunda. Andi tuli kampeni wa page 4 kana ithangu ya kana ya The Daily Nation tuikunikila mawala manenge tuito antheni wa ithangu na mo makoneti uteti na balayu elembeta ya Mount Kenya muisioni wa kulia kwithia na uvinya kana uitola waidite nthini wa usakwani munene wa mwaka 2027 kethia ndithia humility atongo yala mailite kukitia ivila kivathukanyo na indi nevinda ingi kana kuma evinda ya mwaka wa 2024 evindela ngaliko ya Mount Kenya na Nyanza makwatanie kwa evinda ya mbevyu ni kana kumumia utongo inulawe president wa evinda yu Daniel Arap Moi ni evinda ingi ikuoneka maundu maoteti otaumende na kwithia na mwaniko ngaliko ya Mount Kenya na ngaliko ya Nyanza na vala kuvikia oyu andu ala mekwikwatwa kwithia meyandikithiti kukuna kura nthini wa sakwani munene wa mwaka 2027 kumelembetani ya Nyanza isianiwe na mwaka wa 2024 mekoneka meo andu mbewa milioni ile na yongaliko nengi ya Mount Kenya nipatoneka kwithiwa na andu wongelikuwa milioni ngili mwaka wa 2024 alama yandikithitio kuna kura ivinda yu mayandu milioni mbewa milioni 5 ili mwaka ni twendete nipatoneka kwithia makethia meandu milioni 7 mbewa milioni 7 na indikeu kietete vanene ngusanisio kati wa ngaliko ya ulei na serikali na President Dr. William Ruto withitwa muno ithiuka ile mbetani ya Western ivo Nyanza kumantha kana kwikwatia ngome ciake cia kiuteti. Ithangu ya kana ya The Standard, how fuel flagged for rejection beat the system and entered pipeline. You pahapenga onene naindi ni peisi wa yoki kwa MT Paloma ya ligile kuwa kisikioni cha meli cha Mombasa kana Port of Mombasa cha kuite mauta maingi 60 metric tons ngili miongo thantatu na maneli ma petro mauta sula maadhimiwe methiwe maivikie kiwango cha Kenya ni kwitha maina sulfur itailite na ende sulfur la itha mutani ithima wanthini ithima na kindu gikutwa ppm na ende ila yailite ba Kenya yailite kwitha ina sulfur ya 10 mppm kana 10 ppm na ende ila yokie petro isu ya ina 43 ppm isu ni mbewa mala ana ma ila yetikilitu ya kumanjende mauta sumali kanthini wa engines ya ngali cia andu naike bathukanio neto na kwanangika ende mauta su ni meiwe kana ni mailito betango ba Kenya maetetwe ni kampuni umwe ukwitwa One Petroleum na ende One Petroleum Limited na ende mewete kana ni meiwe mabetango ba Kenya ni kwitha maivikie kiwango na ende kendo kio sana cia ni kwitha kana thangu no ya The Standard ni kiuchunguzi na asisia maundu meke bathukanio na mathangu ala metoa invoice kana makwibwa ala yandikiye makampuni ala mauta ya mateye na betho wakana mauta asu ni mali kilo sokoni wa Kenya na ende matwike kana nondo mena sulfur mbingi na mena sindu itailite mabulani na mauta alangi meba Kenya maseo nikenda wesethia ni madilutiwa na ende ona mamino dilutiwa wimaanisha kana sulfur yende ya kwithiwa eyolo na indi makampuni meke bathukanyo makuthosia mauta ala manengiwe invoice kana makulilwe maive mauta asu kampuni wa mauta wa Vivo Energy kampuni wa Total Energies
na pe kampuni wa Petro Oil Limited na pe kampuni wa Rubis Energy na indi mautasu mewetekana kana ni malikile na Kenya matumea onakutuika ni meitwe mabetango bake Thini wa page ya 10 ya ithangu ya The Daily Nation inene ya makwani ala mataitwe kana masipitali mataitwe muvia wa SHA public hospitals vanthe ya Kenya na indi kiu kiweta kwitha kipingisite vanene maundu ma uiti vanthe ya Kenya na valayu serikali kuisila muvia ni wa uiti ikwendeka idikilile kwa mituki na kule chilo vila sielite kana kunye chilo visu ndini wa masipitali ni kana kuikithia kana uiti ni waendea vatena mathina. Okay. Na indi tuiminukulia ando masaa ithangu ya katano Kenya, Uganda measia kana nimekwaka oil refinery kana bandu ba uthambia mauta na indi maki ya kwa Tanzania kuikithia kana ndila siende no wa EAC kana East African Community lasi ile mbetane ya East Africa ni sia kwatiania kuikithia kana mayote gema mauta makumanza ni kenda wesethia mauta mayote wambesa mbinge na muthia iyo ODM na UDN makomanie Ruto na Oburu Oginga na makomana abe kindu kimwe kitama cha ODM kikula sia nikenda kino mwana me kindu kitawazo ni wesethia ODM no yoka ngale ya broad base yonga miando ko ya Nyanza na indi Muzumbe ndaneza kwasia kanani watekela kiu kumaanisha kana UDN kwethe yonga miando kila bandu mako kuya kwa ODM Nyanza na indi kiu niketete thina na maikuigwa na maise nimekweta omba no nekenda manene maundu asu bandu bonene akuya nthini wa rally na ODM ya sene ombeza ila seleto neo siama nondo ndia newa lakini kiu kina mbakukika na kiu ni kitona kuwete ngusa nisio na mwaneko nthini wa broad base silikali kana inde makewa na makaende ya ondo mekwetha maili sisi antuiko elese endi Mauvoo angitasu makwata nthini wa page 8 ya ithangu ya The Daily Nation na valayu ala mekwenda kwi TV la siki bathukanyo itina waomba no suitwa iwe kati wa UDA na ODM mekwenda kakuiva kuivia ticket kana mavikie na kwikwati ya mwanya wa kuungamana cia maisu UDA ODM na ilengi na indi twimina katuni kama thenyo mundike page 18 ya ithangu ya The Daily Nation na indi kona nitie petrol station na numekete ngwa ya yellow makwete mutungi na ingangania. Asante. Aya, mzazi ya nyeneta wa Stephen Muema na kwa ni tawasalisha beti Wambua semena kwililika saili twithia twikomana nthini wa kilungu kingi na vala twina kana tuthoketwe ni andu mena utuika wa kuseuvia sinema cia kikamba. Okay. Aya, na indi tuyamina ukunikiliwa mathangu na indi tinavindete ya sando komana na Jeremia Kizito na mweni wake utipoto vikamuthia twithia nenge kwa ndani kwa mwe ili ona ivinda ya nosia lika oili na nondo idhetwe andu ila troka vamwi tuinena na kiwe indi tri yumba na siane sa kondo wa